U delu Izbori i odloženo vreme možemo koristiti elemente koji će odrediti koji korisnik će dobiti koju poruku i pod kojim okolnostima. Element Iskoristi datum iz liste vam omogućava da dodate vremenski filter u kampanju, a koji će zatim pokrenuti akciju na osnovu datuma koji korisnik uneo u formular ili anketu. Jedna od primjera ove funkcije je automatsko čestitanje rođendana. Pošto smo dodali polje rođendan u formular, korisniku možete poslati poruku na dan njegovog rođenja. Da biste kreirali automatsku rođendansku poruku, prvo prevucite formular u kampanju, a zatim dodajte i vremenski filter i dajte joj naziv. Sada ćemo izabrati polje iz liste u kome se nalaze podaci o datumima rođendana korisnika. Nakon ove akcije ćemo povezati formular sa vremenskim filterom, a vremenski filter sa rođendanskom porukom. Od ovog trenutka će korisnici koji popune formular sa danom svog rođenja dobiti našu e-mail čestitku.